Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ti kumpanya ni Jeffrey J. Sabali apagilian, gapu iti trabaho. Idi nakapanaw da itoy. Intuloy latta da bete kan tintin ti plano da, amang papanaw ka ni Juliet. Iti may sangal daw, pimasyar ni Nana Sofia, iti balay anak ikamanga ni Juliet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Managim mabubukod. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapasyar ka man. Pasyar ka di dayta. Wano umay kamat agyan, dito'y balay me. Umay ko la pasyaran ni Juliet, abalayan. Sa anak nga agyan dito, itadamat balay ko. Pasyaran? Apay, masakit. Kan umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdam at ibayar me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga gawin? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men, no addan dagiti bayar, kan agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at kiugali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey, saan da mo takas jay nang? Idi awanan ni Jeffrey, madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami, tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ijay no awan ti asawam. Naskan atong palot timbagan ni Jeffrey nga agyanak pa iji balay da, nang. Kastamit, akasla irurumanda ka anak ko. Maanusak pa'y mat, nang. Ang mga nod ada padaksandak no sa anak nga agsubli ijay. Ay una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang nga pinanawan na ka nga binti asawam. Gapuday ta iti trabaho na, nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay met no tangadem. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong, nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta, kat ti Chico, kandag iti papaya. Jay Chico, ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita iti kasabaan, nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimat umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas abulan nga umay damanan italawas. Ay, kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako a prutas tayo, nang. Nagsasamit ti prutas nga inyag ti ina ni Juliet. Wan nga ron. Nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abaya di mo dinamag kenkwana, idi imbaga na tikas jay. Sa anak nga interesado. Ay, agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan kanakwada nga agpuros? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't kat di ni Juliet. Tilang ginaawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamaipanakal. Ngam tagtagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw. Kumusta kamat di tabalay tinakay kamangam? Ha? Nasayat matmanang. Ay, adaman la damagag. Apay makapungpungtot ni Tinten, idinaggapo di tabalay tinakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarod ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrek. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagi na matlaang, manang. Saan ka maawatan? Apay ko maakapungtot na nga iti bagi na. At daayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan nyo, manang. Sige, tamapana kon iji balay da mami. Apay ka di makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay da manang beti idi kalman.
Adda ngamin bakas akasuron ko ijay. Bakas? Ay, adda ka di tarakanda bakas? Nangalaan da nga iti bakas? Anya ba ngay? No di day at taga-away ni Juliet. Iso tidakdakamatag a bakas. Bakas ko na mijay? Kano na pinpintas ngam sika? Mangin insulto ka kadi? Ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y. Di ta ka malangan. Babawi ko ngayon may dito istor mo. Nagpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatataangan ngam isaw. Nay, adda ka magtanading ka. Nagawid kan sa mati dya lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami ngamin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray ta ikan kayo iti prutas. Ay, prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading ka. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak. Amom ka day, ni Tintin ti kayat ni manang biti amanugangan. Ha? Pudno ka di manang? Pudno day ta. Nang ko ti saritaan da adi nakakanukayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam. Isumat lagayam amadlaw ko anadagsan tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbaga siyak tinangidanon kan ka Amangan no pumanaw ni Tintin kas border ka. Border yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Aldawan bro, mumahan ka ditan tama pantan iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Amang ano na alam daytan iti kapapasyar mo. Naira nala siguro, bro. Dapadapan ka man. Nay, napara ka bro. Wan nga rod, bro. Diyak kabalan ti sumra ka di opisina. Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Imbaglakid din taada ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kainton pangal daw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbaga ti tagaaway. Malagip ko na ibaga na. Ngam, nalipata kon adinamag kan kwa na. Anya nga rod day jay. Ibagam tapno amok no anya day ta. Jay man imbaga na nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada? Kayat mo asawan. Kukwada timpaburas da. Kas-lakas tamat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak, saan laang amay sa ti manggada. Dagiti prutas may. Kunana may. Kun kunana siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan kuana idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti angay. Good morning. Apay nagdaydaya mudom ka kat bigbigat. Madadaal ti beauty no kasta. Kasasao ka di? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak podot ti ulok. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulom. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di naman namin inayadan ti magna. Kat nakagantil ka pa Agoray ka, tatulungan ka. Iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak dito ay. Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon.
Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka di ta kalsada. Ni Juliet di nagapo ditoy, san ka di? Wala na. O, tiya. Induron na. Iso na patugawa. Wah, talaga saan nga umno ti aramid dayjay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ter aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay ko. Nasakit na talaga ti samat. Naligosamat. Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang, masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli tinablas. Dayjay to matabakas. Ha? Addan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika, tanaiduron na ka ako na. Diyak ngamin napakadaan ti panangiduron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumayamudom ngamin ang magmagna, manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon nakin ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas ti kapanunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikat ay kunadaan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalitukan ti panagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na diya taga-away. Nakita ka nagsabat da ka ni Tintin di ta kalsada itay. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na, saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinungbat na nga ron. Kinablaawan ni Juliet, ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan a sinupladaan na? Oh, apaya na kami suot ka akas lamas siluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away. Bastos ti sinalbag. Apaya sa pulam di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga ang manugang ko day bakas? Bastos day bakas ti away. Anya ka di tinaramin na kinkata, pirmiti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? No ko namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na, pagdamagamot ni Juliet. Ket nga agpada na iti ibaga. Nalhabit, apod na. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno napasama kita'y ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tangarod. Anya ti husto napasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo,
iti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.